بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيت فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي بخمل وروشه شيرين وخشه شيرين وخشه زمان كردي هوالا عیلم Kerem Kervan. تکاری مال چکر ال سر مالباتین Kerem'in çekir. مالبات تشتكي خوشه نوزا Merhaba, Roş Havallı. Hunça Hanım başın. Başım gerek saz. Beli heva. Çuma ustanı bora. Hesap giderek mi? Çuma tuğsa vestiye. Ya kusura mı ne valla? Düsülüp beymi ketin. Sıbah kuda beramen dedin. Ya asketim kuçe. Müneri lamberi min. Az darketim çuvi ali. Müneri juri zarketin. Ya hatta mırya khoşaşkır. Zaten batağı dedi. Müneri ne vurun? Aziketim öndür. کاره کاره پلیس هاتونه بده پیته یک جدو یه دی جلگوری گوتونه شخوا خبر تیم پارتی حواله اوسه قی کسونه جوا پی و پلیس بدن پی حواله اوسه دبیجه بخوا شتی پا قیه وی او خیه ترسه دقت تجی وسانا به Navi mi? Hatta partiye. بله Allah Allah. Ya mamoste. Efçend rojin ez azadiye velat beladikim. Hevala hatin, jumurgotin, hevale khalaf, naskriyetanin. Yani çevrata heye tikari ve rojame belabiki. Müjde mi gösterir şava. Ez bejim na. Müjde de speaker ez rojame lahmu kahveyin diyarbek rebeladikim. ولا شين جا يقينا كنجي يرو ديرو ذهب سبيل كتلبي من برا ما دمس تشكم يا يا شي ازاديه ولات القهوه هي جبوخ دي خلل شي ازاديه ولات القهوه هي يا Vara ne bece? Havale usuf. Gerek buyurji gazeteye kurmancı bir buxandım. Çuma vara da bece. قهوه دي خاندي يا Namma vara da bece. Kanım benim ya. درست بيجا هوالا عيلة حوجايكو أزادية ولا بكرة قحواجي Gerek spas. وسفتشو زنارشو أبيات آزات أفندي ماموستا Beli Kerem ke. از خوازم تشتكي بيجن Beli. ماموستا ماموستا أجبو شي هاتم في قرسيون زانن رمزانın jin meselesi Havale halef.
Devam bike havale Yusuf. Mamoste di partiye de hevalekî pir xweşik bû. Kurdiyekî pir baş û Kurdiyekî pir fesih dipeyviya. Ji ber wê yekî ez jî hatim vê kursê zimanekî başê bibim û wê re zimanekî xweş kurmanciyekî xweş bipeyvim. Lê gava ku ez hatim vê derê bi rastî jî ez ji mamosteyan û zêdetir Birêz Ahmedê Xanê rûmeteke mezin ez ji wî ya tiştên gelekî baş û balkêşîn bûm. Piranî ji destana memûzîn tiştên pir xweşîn bû mamoste. Ew di jiyana me de tiştên gelek guherandin çêkirin mamoste. Bi rastî jî min vêya fêm kir ku di jiyana mirov de azadiya mirov nebe, evîna mirov jî gerê tu tişkînayê mamoste. Sabi. Bele havale Yusuf. Aferin Üstad Yusuf. Gelek guhertin çebiye jiyana te de. Gelek, gelek. Te beri vereni bu. Yani ahvalayla zanim ez berê wihanî bûm de piştî ku min jiyana me û zîndxwan wallahi ez ew zilamekî pîroz e mamoste Ahmedê Xanê. Bi rastî jî min nivîsên wî xwand û taybetî me û zînd jiyana min serî heya dawî giş guherî mamoste. Gelek Ez baş. wê çaxê bûm ez mamoste. Bele. Ez jî van tişta dizanim. Yusuf ana nû hîn bûye. Ez berê de zanim. Berxê min, tu dizanî lê ma zanîn û jiyan wekevdine? He? Wallahi ne wekevdine. Rê Yusuf? Erê Xwedê. Ka her eşi xwe. Her qehwa xwe. Qehwel bendate iş xwe. Azad. Tu kareki herî pîroz dike hevalê xelef. Lê belê hevalno bi rastî jî em pir me mijara xwe belav kir, me pir derza xwe belav kir. Em êdî dest bi derza xwe bikin. Me hefta borî me karê malê dabûye. Çend hevala karê malê çêkir? Belê gelek baş. Hevalê bişaret tu karî bi werê peyva navçe binivîsîne. Belê mamoste ez karim çêkim mînaka min ev e. Navçe ji bajêr piçûktir e lê ji gund mestir e. Belê gelek spas. Tu dikarî binivîsîne? Belê ez karim binivîsim. Navçe ji bajêr piçûktir e. Lê ji gund mezintir e. Belê çewtiyê te hene ez bawerim. Tu karî ji me re bibêje bixwîne carê. Yani bajar. Belê na. bajêr. Ne tîpa jî. Ha. Jebe. Rasta. Belê ev kîjan tîpe? He. Bi veya pêwîst e ku bi tîp. Küçüktir ne? Biçûktir. Na. Biçûktir. Ha. Belê. De anî lêvkirê de. Belê hevalê bişer. Ez tiştekî bêjim. Di kurmancî de fonetik jî heye. Yani dibe ku bi tîpa B benivîsandinê mere bêtir bi hawayekî dinê mere bilêv bike. Dibira de bi tîpa B gerek benivîsandin. Ez bizim şey sakama ne kiri hatan mıyım? Ben bırak beni. Küçüktir ne? Küçüktir ne? Hevalê bişer. Ez dibêjim ki di kurmancî de alfabeyek fonetik heye. Dibe ku peyv gava kuş devê mere derkeve
Ve avayekî din ê bêlêv kirin. Em dibêjin B, em karin bibêjin yani bêtir bawayekî din ê jî em karin bilêv bikin. Divra divê biçûktir e, bêtir em lêdanekê didinê. Yani veya bir tipa B tê nivîsandin, pen qet nabe, çewt e. Ê bi pê ve ez bawer mî dite bi tipa B dinivîsîne. Newsa? Gerek em pirtûka jî biguherin. Belê, gerek wisa be ger pirtûk bûye wê hatime weşandin, rastî Navçe gerek em top jibajê bikin. biçûktir e, lê ji gund mezintir e. Biçûktir e, lê ji gund Mezintir e. Belê, gelek spas. Kerek. Lê pirtûka em top bikin wê baş be. Havalayı, havalarsa kısar elen kırılmıştım. Matfaya. Belê, hevalê din ê. Kî dixwaz? Ez nivîsînim. Belê, kerem ke. Mamoste mînagamî jî taxe jina herî rind û welatparêz a taxa me Ayşe xanim e. Ez binivîsînim mamoste. Belê. Ez jor binivîsînim jêr binivîsînim mamoste. Li gor keyfa xwe. Li ser binivîsîne. Mamoste jina herî wa çekim. Jina herî rind û welatparêz a taxa me Ayşe xanim e. Em dikarin vê derê bêhnûk jî bidin. Belê. Belê, gelek spas. Rast e ne öyle Rast e, rast. Rast e. Yusuf! Yo, mu qey te diviş van tiştan berdaye. Te dîsa dest pêk kir. Valla dîsa mînaka xwe li ser jinan da. Li vê carê tenê delaliya Ayşe xanim bala te nekişandiye. Welatparêziya wê jî bala te kişandiye. Aferin, ji bo te pêşveçûnek e. Çavên min. Belê, hevalê xelef. Mirov wisa nişkave nayê guhertin. Hêdî em bawer dikin ku hevalê Ûsif wê fikr û ramanên xwe û tekiliya xwe li ser jinan hêdî biguhere. Rast e mamoste. Ez ê biguherînim. Ji bo baweriya we ez spas dikim. Ez bawer dikim ji bo mamosteyên ku wek we hebin tu carî em şaşiyê çê nakin. Em ê hertin biguherîn mamoste. Em min vêya fêm kir. Belê. Piştrekî wê mînaka xwe binivîsîne. Te peyva xwe çêkir hevalê xelef. Erê mamoste. Peyva min şaredarî ye. Şaredarî yani belediye. Mînaka min jî sirokê şaredariyê û xelef yani ez wekef dinin. Ez binivîsim mamoste. Belê, kerem ke. Ez çawa zû binivîsim mamoste. Em jî wê hêdiya din. Erê mamoste. Gotûbû çi? Serokê. Pênûs li ber te îdare nekir. Na mamoste heye. Baş nanivîsîne veya devam bike.
ناوی سرماز دکتیه ترانسی وا؟ نه بله gerek spas سروک شرداری و خلف یعنی از وک هفدونن چاوک هفدونه اف چیه نو یا واشکان بخوا گود گو خلف گو از تو وک هفدونن حتی گو تجمن جورتری چمکی تو گلی از خدمتکار گلم آزاد افندی بله havalno یا ماموسه العب کاری علی یا متخوش نویسان نیه ام فوتوغرافی بکشینن جما مستدلر برکه پایبه ولا از باورم که تو تیپه گرده که هرده گشی تفر تو دکه لی از باورم ماموسته دلدار وانا ببینه و بهتر دلیوی بیشه امره نداره چیتره نفسه والله راستم آمازه یا heval باشه تو هر در پیش دکبله حب کیدن گاوا که تو باش بکبه میوه چاق بشینه جیبه یا ماموسه از دلیویسیم 10 ساعت بیچن نبوز نانیویسیم 10 ساعت بینم و اینکه شی کام بکشینه و اینکه شی کام صورتی بگیره نه تو نکش بله حواله خلفتوشی دلی خود نگیره براستیشی تو گلک تشتی خوشی دبیجه اف میناکاتشی پرخوشه براستیشی دتفگره آزادی ایده هر مروف و کهون لی مروف گوری کدا خور رومته دبینن نفسه حواله آزاد ماموسته کلان و باجار از چه بکم بله کرم که مینا کامن اوه لجشن نوروزی دل باجار آمده همو کلان و خود پیشندوانان و به اوینداران تو جیبه به بله ور بنویسینه میناکا پر دریجه براستیشی مشانش فهم کرم اما سر بنویسینه و بیکار چه بنویسینه بله میشی باش فهمه پر دریجه از وجه ببیم حوالی خلف برا سرک بمینه ایدم باقش که تجيب بهيس كوتشي اصلا اجنبي نكرمه نظام يا خير شيء لا تدرجي برضه وان سبيك جو طبعا ها خرب تدي الفيندار دنيسينه خروزب تدجواني جبرده وان سبيكر هلو دفراده امکارم ببیشن دی جشنان نوروزه ده 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 بکده اولی ماموسته بله ایجار بخوینه دی جشن نوروزی ده لباجار آمده همو کلان به خو پیشاندوانان و به اوینداران تو جیب به خير هوال آزاد تو evindar و siyaset dinav hevokak de aniyeci والله هنا بركي خير اوینداری دبکو اوینا ولید بجی والله ماموسته کاری من قدی از درباس بله هوا دفراده خود پیشن
devana. Bivê awayî tên nivîsandin. Derbaş be. Kumuşi gemi. Kîjanê hemû belê. Bivê awî tiştê ku ez nabînim, hûn karin rast bike. Belê. Azad Efendi. Siyasetmedar u evindar Azad Efendi. Çima halekî xwe pê dikin? Qey siyasetmedar evîndar nabin. Evina siyasetmedar. Tekoşina uye. Valla Yusuf helal beştere ya. Vallahi işte racı ha halef. Ya valla من نزانه بو او چیروکا مموزینه او قص سیاسیه یا Tüji bu kuyna tüji. ربو قد جرک چیروکا مموزینه قر هر تشتیوی گورد Belê hevalno. Em êdî derbasî derza xwe bibin. Mijara me îro cînavka girêkî ye. Çima usta? Cînavka girêkî. Belê hevalno. Me got cînavka girêkî. Mamoste, Belê heva. Grek yani Yunan. Na heval. Na. Qet nivsaye. Cînavka girêkî her wisa ji navê wê şî diyar e du hevokan bi hev re girêk de. Ji girêdanê tê. Belê, em karin li ser mînakê em vêya vekin. Gava ku em dibêjin min mirovek dît, ew mirov hevalê birê min bû. Ya mamoste Fermo. vallahi yani tüçava nizanım da mamoste dallar jmer gotu bu evliser vakta gommezin tenivisandın ser iye kumek ya nakta nabe Belê, her bir jî heval. Min vaya wisa nivîsand ku min got hela bê heval lê hayê dibe yana. Allah vallahi vallahi halef. Bu ertin de jigerek zeyde bu ya ha. Rast de. Belê, gelek baş. Belê hevalno, cînavka me yî girêkî, cînavka me yî ku ye. Bi alîkariya ku em karin du hevoka bi hev re girê bidin. Bo nimûne ez mînakekê bidim. Min mirovek dît. Ew mirov birayê hevalê min bû. Ev du hevok e. Em karin ev her du hevokana bi alîkariya ku bi hev re girê bikin. Em dikarin ça bibêjin mirovê ku min dît birayê hevalê min bû. Beli. Bi vî hawayî kar bênivîsandin. Belê hevalno. Mirovê ku min dît birayê hevalê min bû. Em hekî behsa taybetiya ku bikin. Ev cînavk di hin cîhan de dibe kirde, di hin cîhan şî dibe bireser. Em vana şî li ser mînaka em karin rê bidin. Em karin bibêjin kesê ku ez dîtime giliya min kiriye. Kesê ku ez dîtime giliya min kiriye. Dibira de ku bûye kirde. Lê gava ku em bibêjin keçika ku te dît ji gundê me ye. Keçika ku te dît ji gundê me ye. Dibira de ku dibe bireser. Belê hevalno ez ji were behsa taybetiya ev cînavka bikim. Ev cînav di hin cîhan de dibe kirde, di hin cîhan şî de dibe bireser. Kirde çi bû? Di hundirê hevokê de a ku ew karî dike. Lê bireser çi bû? A bandorê li ser çê dibe şî bireser e. Belê bo nimûne em karin ev mînaka bidin. Ez pirtûkê dixwim.
دخوینم اس پرتوکه دخوینم دبراده اس کردهیه جبر که کاره دخوینه کی دکه از دکه دبراده کرده لی کاری هم دکن کی جانه پرتوکه نوستا باندوره سر پرتوکه چه دکه اشی دبر برسر دبراده ام لسر جنافکا گریکی دم دومینا کابدن دکی جان جهاد دب کرده دکی جان جهاد دب برسر بله کسی که از دیتمه گلیامن کریه دبراده که جهه کرده گرتیه لی گاوا که ام ببیجن کچکا که تدید جگونده میه کچکا که تدید دبراده شی که جهه برسره گرتیه بله هوالنا جناب کامدین جناب کن جماری هروها جنابی خوشی دیاره جمار نابی نوسا امکارم بیا وصار بیجن جمار نافشی گلک جاران جهه نابدیره دیگره Mamoste. بله Savi. Havale khalaf. Ya madem tişteki him buyi. Ji kelem axir ve hebo gebiner beka çevti de dal kuye. الرين ماموستا او تديسا خلقستيه والله حلال به بله راسته حواله خلف راستي جاستا بيروز قالك تستهين بوي والله يا علي بخدي بله ما شاء الله مگو چه جمار نافشی گلک جاران جهه نابدیران دیگرن و ببی آواهیشی دبن جناب که جماری بله اولنا امسر میناکا که بدن گلو چندان ev kare خراب کریه دبراد برسوام اوی چی به؟ یعنی می بیجن دودیان کریه یعنی می بیجن سسیان کریه یعنی می بیجن چاران، پنجان، ششان امکارم گل کار بیجن نوسا ev وانا اشتم جوان بیجن جمارناف چاران کریه yan pencan kiriye devrade اصل خو جمارنا نوسا لی کرولا بکتینن جناف کن جبر کو ام جدیدان ببیجن چاران ام دکارم ببیجن کو خلف میرزا آزاد زیران کریه لی ام وانا بکار نینن ام جدیدلا ev navana gışa ام dibیجن چاران کریه ببی آوایی ام کارن نستر بسکنن هوالنو دبراد تایبتیک هیه ام دودیان ده حتی بیستان ده ام an bıkartinin em dibêjin dudiyan, sisiyan, çaran. Lê ji bîsta pêve em dibêjin çilî, pêncî, şestî em î bıkartînin. Dibira eşya ji we dibêjin. Gava ku em dibêjin çil em dibêjin çilî. Yan em dibêjin şestî. Em xertapa î bıkartînin. Lê dibira de em an bıkartînin. بله اول نو دبراد ام کارن چا ببیجن چلی کریه یان شی شستی کریه ببی آوایی ام کارن بنویسینه لی دبراد تایبتی اکدینه هیه هجمارا یک بله اول نو
تایبەتی هەژمارە یەک تایبەتیەک وێ هەیە هەژمارە یەک نەب جینافکێک ژمارینە جینافکێک نەب نافکریە گاوا کو ئەم دەبێژن یەک هات ئەم نزانن کی هاتیە نەوسا ئەم دەبێژن مرۆڤێک هات یا یەکی کو ئەمووی ناس ناکن ji ber vê yekê ev taybetiyashî dibirade di hişêve de hebe belê hevalno yek cînavkek neb navkiriye gava ku em yekê bikar tînin di hundirê hevoka xwe de em mînakekê bidin gava ku em dibêjin yek hat divira de em nabêjin mirovek hat em divira dibêjin yek hat ku em ew mirova nas nakin yek hat em li ser mînakê rê bidin Yani mamoste lur yek hejman nîne? Na hejmar nîne divira de cînavkeke cînavkek neb navkiriye belê heval no fêm kir belê ev cînavkamê pirsiyarî pirsiyarî maye ew ji hefteyê pêşiya me bibînin belê heval no mijara me divira de qediya emî di karê malê bidin we karê me malê dîsa sê 5 peyva bidin we hûn ev 5 peyvana di nav hevokan de bikar bînin peyvên me evin Konevan Serokvezîr Komar Hilbijartin Hem welatî Belê hevalno karê me yî dinêşî mamoste dildar dabû hûn ê wî karî çêbikin karê li ser malbatê êdî em dest bi lîstika xwe bikin belê hevalno komê me kîjan bûn koma beybûn û koma sosin Koma sosin mamoste. Koma beybun mamoste. belê hevalno em ê di derbasî pêşwaziya xwe bibin Ya mamoste. Em dîsa wê lîstikago peyvên qedexetê de bûne me ya bilîzin ya. Bu xwedê li qehwêjan mekin tişkî nalîzin. Sibê etayê var vê lîstikê dilîzin ya. baş hevalno gerwecê hez kiribe ez dîsa ji wer behsa lîstikê bikim lîstika me çi bû berê pol pêwîst e ku bibe du ber du kom her kome çi xwe re nûnerekî digire ez peyvekê didim ew nûnerî û tekîldarê vê peyvê 6 peyvên qedexe ez didim ev heval ev peyvanê qedexe bikar nîne û ev peyva wê ji koma xwe re bibêje kîjan kom pê derxist ew kom wê ser bikeve Koma ku wenda kir wê çi bike wê pirtûkekê bistîne dîsa belê hevalno ger hûn amade be ez nûnera bibînim kê dixwaze bibe nûne Ez. belê ya koma sosin Ez. belê hevala Fatê ji kerema xwe re were Muhakkak gereken kazanç bir muhakkak gereken kazanç. belê hevala Fatê peyvan te ev e peyvên te qedexe jî ev e طبعا الجورة بيجم أما حمد تشتك جبارة ما يعني ناش يعني بتش بيجم قد أخي Tabii. وقلنا بالي ما مصيبة شو قلت جاي Çırağı var. قلت جاي ده شو لازمه Nam ما lazım. مصيبة قلت جاي ده شو لازمه Nam lazım, zaman lazım, cihare lazım, نعم mektup lazım. Navgen. Ya bir kardeşim, هذا بيجم لا divar. Ya divar ne lazım? Divar derken يك بتشي تشي بابا مستي تشي لازم Diyavan diçe, bavevan diçe. نا بيري واحنا Bir euro. بيري واجانا أو كاس دشين بعربات دشين تين konvoy. جوارا لازم Cenderme. نا دقة هيدا تشي جوارا لازم heval heval peyva qedexe te bikaranî belê parêzer bû peyva me belê hevalno bi rastî şî dayika Fatê pir xweş peyv ji we re behs kir lê belê we pê dernexist û mecbûr ma ku peyva qedexe bikaranî peyva we parêzer bû Öptü bu ya. her Hemen saniye.
Buradan gelmeyecek o pareze. Ha, bele. Bele apê bişar, tu şi nûnerê koma sosin bû, tu dikar were, behsa peyva xwe bike. Beybun mamoste. He, koma bêbûn biborînin. Bele, peyva te ev e, peyvên qedexe şî ev e. Bele, apê bişar. Ez beri hayvatlardan da bejim onunla. Ev qedexe nebêje. Ez jimale derketim, kuda diçim. Kuda diçim. Dijiş. İçmek kahve. Naxir, Mivandari. Dişi digemiş var. naxir. Reji. Dişe gidin beceğim amaste. Küçük etmez. Diçim, Kuda. Çıkar. naxir. Ez ketmere diçim. Ama ez nizarım ez kuda diçim. Ez kuda herim. Dedim. Kit kare beyce. Ez kuda herim. Fikret teçhiyat. Ya şu digerin amaste yan. Nadgarim xura ciki bubînim. Ev kesek diçe xeribî ji wî çi dibêjin? Diçe derba. Dişe mala gidin mi amaste? Koçber mi? Koçber. Diçe böyle. Koçber neydi mi amaste? Ego juvelat de xudar dikevet şey amaste. Belê, belê. Ego dişi var juvelat de xud dişim zoret dişim mi amaste? Erê, Koçber neydi mi amaste? naxir. Beraber mi? Ha, beraber. Vale, azap. Biraz tuttuğuna püsküdeki baş be ha. Evini anın siyaset. Yeki kalın be ha. Bele hevalno, koma bêbûn serket, koma sosin ji koma bêbûn re pirtûkekê distîne. Bele hevalno, derzamet vira da qediya, heta hefta pêşiyê bimînin di xêr û xweşiyê de. Yo, خلف. و جهان كبير. برا كبير مجبور بس. خمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بخوش آوازه لطيف ونازه لطيف ونازه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه زمان كردي بيتا فقيه كبرى خاليه كبرى خاليه